Kurumjari mayam punamak ngasi crime files ke no batang ka kamada puduna laksari bisi ngasi no manini sida September gi tang kun gama thoida prithvi gi mafam khudi moti am ngak po thodo aitar ngasi gi mi hat patu pagi kari mama tanati aduga puning loksing wena bagi da bakta mayam da tamjara ke aduga wafam se mama ngai da aina khogi Punjab tagi mache mana Pradeep Saini ko bonga aduga Vijay Saini ko bonga khogi Delhi gi airport tagi plane da khogi wheel gi arga da tonga kanda machin manao haitare mokoi ni tonga London da sakhi aduga madugi wari mso ina lijagre late night story gi aduga ai episode ti ka kaya da no haiba kaugre haitare aduga maduga yamna hapit manaba wari im khokto aduga wari se laksadringe da khogi Afghanistan haitare ko sidagi Kunduz city da leiba sidagi nupa masa sahi tarahum doi khakta ngariba minor age ni na mai sahi maming lo sinjare haitare 50 degrees Celsius minus niko minus 50 degrees Celsius minus 2 3 4 bokoi lengam ponte miyo adu minus 50 degree oir taraga de koi haksangi e si blood che loina mo famjen gi doini mayam hena khangbire ko adagi de mi do shiba ya bagi chance am wange aduna 40,000 feet 40,000 feet chi mathakta pai ri ba plane ama aduga plane si gi wheel gear smaina ma kong konjan garga konjan gi bagi mafam du da khachitang ahang ba mada nupa masa sahi tarom doi khakte gi nupa macha amana koi Kunduz city haitare ko sigi Kabul dagi Delhi de lakhi bai wari ne ba ngasi ngarang yam phong sari ba wari haitare aduga wari sida sumayam punomok da sum tamjaning bagi haiba tare ko gi channel sigi su oina miyam da crime gi tonga tonga wari kya pola pudu hat patupa sungna na taba aduga hari ba thodo si matang da tenta ko phom tom thamjar ke aduga siga manaba thodo amatang su tamjar kanda hauju phawba masiga ma thodo thokki bagi matang da kupa marol amtanga report amatanga tamjar ke miyam punomok da aduga hari ba si akhoi masi angang oring edigi Iran de am chating ba tare Iran Tehran kai sungba phom jam saning ba angang amdi oiba adar magi wakhanda di mana laisi mayum da man haiba jani ai Iran da satke Iran da leiruge ga ma sam yam haiba adar mama mapa na di eskarino Iran da satpa jarai bana ti kamaina nang Iran da satuino hairaga da mai di sum leiba du sungang khanghoduna nahan si ma si mayum da gi thokraga na akhoi gi Afghan gi hujiki airport da mi khoi gi sidai CISF leiriba du maina mo isu security dum leini yam nga idi hujiki nupa masa sin airport ta kamai changino ma karama checking tawroga kai changino adigi India gi dusu na hawaina lija ke dusu airport ke som kano dagi changa kibai wari leigre ko ma anyhow changa ga leire wari sida mana sanga kibagi or sanga kima pham do haidok tre haitare maramdi adum airport ase adum yam hena khambire ko koi punamaki 11 September thokiba ada kamaina sangba yai karam haina sumaina hijack to ya bore sing mo wafam sing siamna khara dum losal he tare mon wari stasu anyway yam nungai interesting ori wafam dinga sai nu pam sa jina mana gyar da plane gi gyar mo khong sid mana nappaga tonga laise adu gi manung du da leiri ba khudumak tu loin shape oi bi nate ba Kunduz city gi leiri ba sigi mafam sidagi pai raga India ta na lakpa du sangi se pung ani gi matam sangba 2 hour duration ni haitare aduga makoi ga pung khenabasi India ga Afghan ga pung ama ko India na pung ama hale ko no pung taret ka minute ja khitaru hari basi da masing na sagi plane gi gano sida lek thokre ma mas miles masing na 694 miles aduga 40,000 feet aduga 700 per hour gi speed ta thoba adu oxygen ju phangdraba e phamjan ba yaba mafam duda ko gi Kam Airlines haitare mo gi Afghan Airlines maming si Kam Airlines ko adu mafam du da crew members singa punna tong si moi chani tongba aduga mi chani si hek tongbaga pai ga da matam de min khara thengdai numit to aduga pung taret ka minute yang khai taruk mkhoi gi India gi dana pung ni pan ga minute yang khai taruk hai tare ayuk ki matam da aduga plane se tum yam kom na pai rakhi aduga mafam asida yoroki ba matam da pung ani sangi dre hai tare aduga Kabul dagi India ta na lakhiba mafam du da hari basida koi gi Indira Gandhi International da land tawre koi gi keno da lane number 3 da moi si thungre aduga luggage kari poche te lokthadri plane du thong hangdri ba adu kandu da chaka mana kodai du nupa masa sahi tarahum do gi nupa masa brown machu gi koi gi kurta ma shetpa furit na koi gi coat amuba
ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯅꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯠꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯨꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗ AIꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯆꯀꯥꯗꯒ ꯅꯞꯄꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯇꯧꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯅ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯔꯇꯥꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯠꯂꯦ ꯆꯄꯜ ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯥꯕꯨꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯨꯡꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ CISFꯇ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯦ CISF ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ -50°C ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯉꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯒꯦ ꯏ ꯐꯝꯖꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯃꯥ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯋꯥ ꯍꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ aduna kandrukki sidai da masi Iran de am chatningi adu yunggi mine yade angang oiri nang hayawai chawrga smai smai tawdongni and haibadigi masi thangja numit September tang kundi mayumdei tholakhrga masi airport te yawrakanda no visa no passport kaim yawbna teba adu mana airport ki mafam du da mingonda ayam yam hangi hay kamai changai no di khangdana Iran yawgadaba Iran tam na paigada plane se karamba plane no na yam hangi hay mana nupam sasine CISF ta piba pakhung gi matung ine ni ko adaida mana adumaina haiba kanu da moi mi kharan haijana tu ade plane je si kano yodoi ni satpadi Delhi se kado boiba ada si Iran satoi ni na haijalam jani kana no ma sum na haira mira ka doino khangde mai wadi du matung ine ni ade mana ngasai gi India da pai ga da plane ma adum yeng le ka mana dum adai di yeng le ka kanda keno dagi Afghan dagi India da ayuk tamma aduga numidang pung manga dama sumaina Delhi flight lei hai mogi report chi matung ina ni adu hujiki angang nu pam sa sina tongai ba to godo flight chi dum kham ga dai de lei jan aduna mato karamna tongi bro madugi keno du report ti palam dre but angang masa dur kamani airport ta sanga aga landing gear da man mato karamna sangri no idu ne khai ngai si adu matung da plane si adu de mark se laki adu plane gi ticket amata yaude kamai sanga khibno anga koigi adagi moigi staff sing duna landing gear manung du ma lot laga le madu thing na khibne mi tongna khi adagi di matang flight to thoroga la ka andu da gear box manung adu du ma tongki adu September gi tang kun ma thoi nomajin numit ta paira kan da ayuk ta paira kodu 90 minute khatang changi numito akogi Kabul dagi kano tana paira pamatam da aduga yoro matung da ground staff na mark thing na ki aduga Kabul gi airport na karamai tawdana ngang adu mafam adu da sangakhi adu karamai na khangdri no aibse mipung khudimon angakpori maroi ni India gi leiba mayam sura angakpori karigumba angang du adu mai to hungi hatara gi kana ba suicide bomber hai tare bomber hai ga ga adu bom ga fit myam toksala kan da landing gi arura moi machin mana ni hawai tong gi du mai na ani ga tongsala bom ta ta yoksala la ga pokhaira di kumai tani aduna yam section da bagi adu mi wafam amsu dum lai hai tare aduna haujik phawbugi oina angang du CISF no wari hotai sana matung da magi sana pot ke lebire angang du moina ngakpo oina dum leigre hai tare angang du da phajan ba punsin ba sahi su da minor su oibani na bal sudar ghar da tham khotbagi wa de India na phajal da tham be wa leitre mayung gi mi ga paw phawna halle mayung gi man hangnare na kadai dino karino hangna ka na mayung gi mi ga paw phawna re phone da video call to halle aduga na mama mapa na chume moi machani haire aduga Afghan gi leriba moi authorities sing su paw phawna re adu airlines authorities ka aduga CISF na su kariguma complain amata tawdre aduga Afghanistan gi Kabul da amuk mahak se thadok na nabagi dama sem sagre sanaport ke leibir mayam na dum lu no tawre ha tare angak pom oigre aduga pung mari da Kam Airlines da mana tongaki bang sagi landing gear da tongaki bangang do adugi angang du mak hairi badugi numidang waram pung mari da upai ga da ba flight to da pung ani gi journey to da ma pahen gre means hada muti landing gear da tongandre sitta phajana tongalle adu mayum da sinagre haita yam nanga idi angang do mato karam na Kabul gi plane gi asum la kano manum di airport to changai no karam na lai no haibo afam sine adu siga ko pamaron du mon haidong tre maram di
airport ai sidai mayam na dum khangi angang dun sumai sang kya de matung da lamdam na ne na pau si wari si sai haidoktre haitare mo anyway amore hauji phauji 1947 dagi na 2025 pawda 1947 dai na 2025 pawda hoji bo thoki bi sumai na landing gear da tonga lakhi bi mi se 132 sure hai ko prithvi da lady ba america gi ko study amagi matungina haitare plane airport ke mayam sigi report amagi matungina adu masida tonglaga lakhi ba mi si 72% se sina sigi ha tongi ba mi sing 72% na sigi adu ataina ahingbo ikip aduna ahingba gi manung do ne 1996 ta punjab tagi ko machin manau ani london da lening gi ba chaning gi ba haitare machin manau ani duna pradeep sani adu amana vijay sani ne Pradeep Saini amadi Vijay Saini ki wari de aina hana liraga episode ne nipu mu sang ba ma yauraga legre ai wari se dum yaman gi dana mang da mayam da ije gi karam episode to na dum dum ne ninging jadre mayam da dum khoi gi phasana tangkak sibu tabi ba lerege di makha da adu ni na comment section da pibi ram ba ye ate ga ta haudu sing na ta ba yana machimana oni du gi suyam nuai ba wari ni aduga Delhi de gi London da London da chaning man gi dana lupa bo leitana laki ba aduga yamna laibak thi ba hai tare Pradeep Saini di hingi aduga London Yoroka and Vijay Saini di si bak sang wena funky kari no haka my blood clone to kano to ko gi blood phamjan budo I du ngasai gi -350 adudi asmai paikhala ka no de oxygen phangak ni ado amadu su ko na phanga na machin maya ga se barap phamjam no krak kai raga toruga thena ke du khwai de gi ngak padi ngasai Pradeep Saini se hingi aduga madi adudai du de moi gi London lebana pharaga jail do ko to ke thambi mahuta magi chaning ba lening man ba haitare magi wari duna kanu oirakanda mafam du da magi citizenship paw piraga London da ado huju sikse Pradeep Saini mafam du da business tawga lei ado mayum su pale mai masa su lei ado hauji su hing ado 1996 ta ni ko du 1996 tu di kuidri wan 96 ta machin manao ani Punjab ta gi tonga da maina landing gear da tonga chatki aduga machimanau du Vijay Saini di sigi haitare aduna masini khwaiding ngai dena no oxygen aduga engine gi makon tikatna kallaba adugumba plane gi manung du da haitare kamaina angang du changaga hingaga leramino aduga oxygen ju nuthin waina leitam mafam du da haitare kamaina hingino tawbudu dinga saina haiji du report me matungina mi chamaga kunthra ga ni thoi chi loina makti sigi de aduga makoi 72% di legi di hana haibu gi wani aduga khwaiding ai di plane gi gear da angang duna Afghan Kabul dagi Iran da chatsari ni haidana ma di Iran ne na chali ne adu Iran oiramdre Delhi oileramne Indira Gandhi International Airport dagi CISF na mogi ground staff na ma pharba thengnar ba matung da phaba na de thengnar ba matung da CISF to pau pire CISF to pau pira kan na mama mapa wari sana le Afghan authorities sing Indian embassy the lady sing aduga imung manung pau phawna le everything adu kan amu khana yum da thadokre si level is aduna internet ta khaidigi angasi nomani ni sto viral oriba aduga Kabul gi Afghanistan gi Kunduz gi hojiki nu pamsa se adu minor chahi tara ga humdoi khakta ngai riba angang nu pamsa sina landing gear da tonga Iran ne na chalaga India oram da gi thengna bari amohna bayum da han lei wari ni haita mukso ningsing bi ai mayam ko gi Afghanistan dagi America ge lami sing USA ge lami sing na withdraw to ki ba sat ki ba matam du da Afghan gi kano da ko gi airport ta adu gi sai wari dum lije ki mayam so dum internet ta sumun na ki bani adu plane gi masa daga tong na dagi to ga to pai khat ki ba kan tup ani hom ju taraki dum lai gi dum sum yam yaw ko to yo pani plane na sum pai ri si de khoina sor hon bangam ba mi yo na sor hon bangam bu di sum fit 40,000 feet kai du smaina pai khala kan du di sor hon be matam du di dai bi lei pontre anuga 10,000 phaw di lei hai bor male ko subject to correction 10,000 feet phaw di sor hon be ya hai mi ona adu dei di oxygen fangaroi doi ne adu kamaina plane du di smai sum pai khala kan wa na pai khalo ga ma gi destination ma pa du kan kumdar pe wani adu dei du da kamaina sor hon ga ni adu mathakta degree celsius minus degree celsius 50 hai ba minus ne koi degree un olai si aduna degree minus from the la kan ne aduna
ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯐꯝꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯄ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯥꯏꯜꯁꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯝꯗꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯣꯡ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ